Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sini tomatua malabiku anrengi salasura salaku yang kehadire salasit di tanra mencaji atas syukur naki pong Allah subhanahu wa ta'ala yang dari itu tepaja itu syukur tak loko puangi nasabak narekomelo ile rana-rana nadeje nang kenapa aja puangi naleki papi nyamang. Coba garik terfikiri mapa mula becu tak siaga ni umru tak maka kue angkana tomato waki kapang umuru na 60 na 70 si kira-kira puragan na papat tu papi nyaman na puangi na leki na rekode nangka idi mencaji atan naki puang Allah subhanahu wa ta'ala ajak toki na petu syukuru tak loko puang Allah subhanahu wa ta'ala tanranna ia naritu ia wania angkaki si fulung untuk mengkalinga ada silapa dua lapa mak bereja mak maghribi mak bereja mak isah sebagai tanra maka daki mapatu ki uku perintah pun Allah subhanahu wa ta'ala namo manihatu ia isa na cara makwa di jaji makoli-koli na po facarama akan tetapi telah icarama telah nasihat yang itu biasanya naleki aparengerangan na sebab pada tisatu maka da sini na rufatawe marepa takalufa makanya magi tu rufatawe talae iyaro al insan berasal dari bahasa Arab nasya yansa makhluk biasa takalufa maka da perlu aparengerangan ki sini ngata melebina fung Allah subhanahu wa ta'ala tentu salawa andrangi mapas salamat masa lekiri ngalur Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuanna tu salawa bapak ibu tania makada lalu bawa mi ukulilata mapada sukuru edenre de na lalu mi bawang ukulilata lepat temma i elalalan ro alita lefak kegunai aga perintah pong Allah subhanahu wa ta'ala leni niri sinin na papisangkana termasuk iro salawai na sebab biasa ki idi makutana makadamage nang kama perlu ki masalawa dega pale na salama na nabita na iro nabita maksum terbebas pole ridho saya namo tu pura salah nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dek nangka yalengi dosa Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab maksum bebas dari dosa magi perlu masalah ki tania untuk Nabi tak untuk idi mato inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Yoro Nabi tak namo meloki masalawa iarek gade to masalawa meloki mak berasanji ukko bolata dek to mak berasanji meloki mam mauli dek to mam mauli tatta isalama Nabi tak tapi pakutanana ukko idi lolong ki ge baraka si salah baraka na wadi jaji nareko dek to masalawa cek demi baraka elolong wadi jaji nareko dek to masalawa angka si di lala suruga na pong Allah subhanahu wa ta'ala marajiola na sabak na rekomelo tumutama suruga tawe bapak ibu may galalan na ada yang melalui namanya hari pertimbangan le timbang iro amalak makasita si bawa majata
Wat dito jaji lolonga ki syafaatna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh niko salawai. Jadi wat dijaji mega dosa tak. Tapi magala ki mas salawat, magala ki mak bersanji, magala ki rampe-rampe Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagatak ki Nabi tak lolonga ki syafaat ko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si saleh barakana. Iyare ga wat dijaji mutame suruga tawe lolongan ni riona pong Allah Subhanahu wa taala. Angka kapang idi bapak ibu na sebab padale si di rufatau angka si di tahu na pojila dak telai ma puasa. Angka si di tahu na poji masih dekai. Angka si di tahu na poji masam fajar sunnah padaleng. Angka si di tahu na poji mak baca kurangi. Tongas sakurangi oko amalak lengi, tapi angka si di amalak kaminang napalak biri sehingga napuria pong Allah Subhanahu wa taala iya narona sabari mutami suruga. Jadi pada lele cara tahu mati mutama suruga. Ajak gama meloki mutama suruga pong Allah Subhanahu wa taala maka daki meloki timbangi amalak maka sita si bawa majata iya na kami namarjing mutama suruga. Makanya mage tu tomega tu masalawa aku Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam turisi depe isukuru si bawa salawa dia nan cocok ya lipesang dia nan cocok ya pasrang ya agak ajak ki bawa makada lalu bawa mi okko timutta tapi tongat-tongangi purase elalang atita makada salawat okiring okko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sebab iro salawat takirin li sumato okko idi. Tania untuk Nabi tak untuk idi. Tongas satu bahasana makada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tongas makro bahasa. Tapi tujuannya iro salawat sebenarnya li su okko idi. Nah sebab Nabi tak salamat ni. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala yang kihadiri. Latu tatesiaga isai. Biasanya yako macarame tahu latu sambaramo namo latu tatesara. Mau di matu. Tama-tama malabiku anrenge salah yang kihadiri angka hak desakna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluk lo rampiang ki iwaniye sebagai papasan okko idi lebih paloko pak bicara tallu papasanna Nabi tak tallu to papasanna Jibril alaihi salam loko Nabi tak termasuk angka to papasanna Nabi tak loko Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelum lo rampe i hadis ia isakna hadis ia neritu mak bere papasan maka dai okoro hadis Abu Ayyub jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala allimni wa aujiz. Maka dia Abu Ayyub sahabatna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka si di rufatau napolei Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam napodangi Nabi tak maka da pak guru ka surona pong Allah Subhanahu wa taala namo maniha maponcok tapi malisa. Jadi narekomita ki hak desana Nabi tak tu rata-rata maponcok mitu na malisa. Jarang itu hak desana Nabi tak malampe pasti maponcok mina malisa. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala. Jadi nareko masalah papasang angka dua macam rufatau. Si di biasanna rufatau meloi papasang. Mapada ni iye tawe. Termasuk itu kapang ini. Nah sebab ia kasih okwe yolima berarti idi tomatuaki meloki ialea papas. Si sale itu nareko ia langsung cara maiki langsung bawa ma angka okwe dek le yundaka si sale itu bicaraku si bawa nareko yundang ngak lokwe si salah.
Na sebab na rekko mak bere ki papasa lo fada tarufa tau fada yisangi yolo iro melo ya ceramai maka da magamoje ro kondisinna melo moga ya ceramai na rekko melo mo le ceramai wat ditulatuk kita te asara na sebab idi mo tu melo le ceramai tapi biasanya na rekko idi pacaramai mak diolo weh marak jile pamulai marak makanya biasanya tu angka jamaah tak beli biasa loko bulai angka kasih masyarakat dek na melok le cara memang koro makanya yite kondisi dek na wat dile pada mana sini na rufa tawe Riolo di India ya di India itu ternyata memang dek ia lengi kesempatan pacaramai untuk mak bicara ya sek na mimbarai makana Riolo Fandritata okoro dia home to home luwi okko bolai macarama na iya na nabawa sila surat tae okko kampo ta okko Indonesia cocok ga angka cocok angka dek na cocok akata na angka si kanangan angka dek na si kanangan na sama dek na sini na masyarakat ta idi melo elawi bolana tapali caramai tapi angka to melo angka tode na sebab si salah tu na rekole rampiangi nasihat tak papasak tak na dek na melo tawe mengkalingai harus kita jolo kondisinya ajak na elo tak bawa melo lepu elo mapa dari kenna sesa sahabat na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawi okko nabi tak na iro nabi tak na rikuma bere papasa pada lelai biasa nabi tak makada birrul walidain aga amala kami na makasih maka dia nabi tak birrul walidain yang dari itu berbakti kepada kedua orang tua mapato ki okko kedua pajajengan tak na sebab nisan nabi tak makada iya tawe biasa na nanak tomatuan na biasa na rikuma HP yoli okko ammakna yoli okko ambo na dek neng kalingai semoga anak-anak tak ini digaga makoro digaga to dari koma HP yoli kesagni yoli le suruh mali buka le suruh mali minyatana le suruh mali colok dan lain sebagainya bambak entah taruh turma HP mi bawa engka guruana nabi tak ya maka depan rita tak nareko engka anak-anak makwe merejeret jile suruh ajak ki malupai tungka pura masam peja subuh bacangi alam nasro jadi iro alam nasro membagi-bagi malolo iarega mahalusu ihatinna jadi nareko ta suru-sure de na makaddo biasa tu angka anak makaddo makakwe le sure lo kanan lo kiri le sure malam pulo yo lo monri parallu ta bacang alam nasro maripa tawarrungan ngido cilina yari ga ubun-ubun na biasa sini tomato malabiku anrenge selesura salaku yang ki hadire maka nareko idi melo mak beri nasihat loko wijatta aga yari ga taulenge titai jolo kondisinna iro ananae titai aja tapat tanana ki bawa me aja talengi bawa papasang titai jolo kondisinna manyaman ni gana purasa bahkan engkau si di hak desa na nabi tak carana ia dari tu iro nabi tak nakatani kasih nakatani agana sana anggota tubuh na nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatani iro sahabat anak karawe na santuy kak biasana ini si salah tu nariko yalengi papa satoy maka aja makoro si salah tu nariko le campak-campak ijolo maka deje wat dinakoro tawena si salah tu jadi yang kecarana nabi tak nariko melo imak beri nasihat sini ngata malabina fungallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadiri iya hak desana nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka periwayat hak desa asanna Jubair Uthman bin Jubair seorang tabi'in maula Abi Ayyub atanna budakna hamba sahayanya Abu Ayyub biasa wen kalinga idi ukko kampot tak sidin rapang angker riolo di tahun-tahun 70-an
tahun 80-an engkau petalai atah budak hamba sahaya wad dijaji engkau biasa ku kampung tahu dijaji, tapi ia mana saya engkeri zamanna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkah iro talai atah wad dile balu wad diyeli wad dile suruh-suruh dek le gaji wad dile suruh masesak dek le gaji. Tapi hadirna asal langange nonnona akuranna pong Allah Subhanahu wa taala aku Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ia hak desa emagai nang kapanrita tak na petamai sidi periwaya hak desa seorang budak seorang ata akatana ia neritu tongangnya agama seletak melo isusui talai budak perbudakan ata. Maka riolo tu purani nasusui Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya perbudakan. Ajak kit nang kamelo ulangi maka kue. Tongesa wad dijaji marat jini tapi wad dijaji angkamu fa sifat ata ya punai. Aga contohna. Biasa ki kapa mapak jama okko bolata. Mappa gaji okko bolata, mappa tukang okko masigita. Tapi dek na siang ka iro jama-jaman na tukangnya si bawa le pegajian ni. Wadding le wajah 500 sebu mana ke 100 misal buta wajah. Waddi to jaji tasure tawe masesa oko borata, masering mapipacing oko borata. Dek nang kata wajah-wajah i. Biasa ke makoro. Ah iya na tala sifat-sifat lepu ate tahu. Padahal sininna ini pada mana kitu yolona puang Allah Taala. Pada manang angka manang hak tak idi sini na rupa tawe loko rupa tawlenge. Iya mi pasilenga ki nareko takwata silengan ngilo pada tak rupa tawe. Ketakwaan kita siaga egan na perintah le jama ukko yolona pung Allah Subhanahu wa taala. Tapi nareko pada idi manam mi pada ki. Dena wadding pasilenga tawe makadai. Pajaba ire, cale ire, bali bolaku ire. Seles suratku ire anakku pada semuanya adalah manusia. Dia nak di mapa silengan. Termasuk kapan jadi baca sangat dia engkau taruntuk misalnya seles surat tak tania agama sallang ya. Tapi nasabari pada ki rufa tahu dia nak wad ding lepa pade olok kolok tata iyo tahu rufa tahu. Tite gare nabi tak. Rigau angkana mak bali bola si bawa tau Yahudi. Nabi tak lagi asso le jasifaki okoto Yahudie na rekomelo imas sampaja subu Nabi tak manang kamite carepa yolona adena bajanna makosiro makutani Nabi tak makada ni gaje to malengi carepa yolona adekku. Iro Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sit di waktu dek gagai iro carepae oko yolona adena sehingga makutani Nabi tak makada kengare ikasi iro tawe ia biasanya balengi carepa yolona adekku na podangi sahabat makada kege kasi iro tawe makada malasai manang ka Nabi tak lawi celengi iro to malasai padahal dek na pada agamana tapi pada rupa tahu nasabah idi pada ta'ruf atau pada sifat-sifat lefu sifat iro sifat rufa tahu ajak ki mas sifat olok-olok mage tu aga nang ka bapak ibu biasa ki mengkalinga talai riba di wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba nah halalakan ngipong Allah Subhanahu wa taala talae jual beli mak dangkangi tapi nah harangkan ngipong Allah Subhanahu wa taala talae riba. Ternyata iro isak na ribae sura itu mak jama atau silat da imaja inrana. Nah sebab malepi-lepi iro bungana malepi-lepi menceng iro dui paku tanana wat di pale narik komindra ki oko bange tergantung na sebab dek na sinin na tala bunga iare gamala duwi oko bange tapa hukumnya riba dena wat di tapa makoron na sebab risisena fan ritata
angka mopa perbedaan pendapat, maka da iro bunga bange, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat haram. Angka mopa pendapat makor magen angka maka de boleh, nasaba alasanna ia naritu iro talae angkatna dui aswe dena pada angkatna dui tak 5 tahun mati purana, 10 tahun purana, pasti beda. Dui celak tak maka kue 100 sebu, kira-kira pada ga angkatna 100 sebu mati 2033, padahal pada dui 100 pada ga angkatna tonga pada dui tapi dia na pada angkatna ma pada riolo iro riolo 500 rupiah wat dini meli megami indomie ia maka kue na reko duit 500 rupiah tulle ga meli indomie na mo intermediate to yule meli bede angkatna ia na cule to bange alasannya ia dari itu nasabari angkatna duit maka kue dena pada 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Itu yang berpendapat boleh. Tapi nareko maka de haram. Iklangi jolok. Iya maka de haram. Nasabak malepi-lepi iragage nasabak itu riba adhafan mudha'afa sila ada metole napa pada memang kipak jamai je nah mana katuri le wajah iro indrang de na melu paja-paja makanya dek na sinin na tu tala ibu nga bapak ibu tapa melu ki maka da riba tapi iya riba ay manasa ni harang iya perlu mapahaki. Sini ngata melebih nufung Allah subhanahu wa ta'ala mutamana nasihatna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga papasana Nabi ta loko iya kan loloy maka de Nabi ta idza qumtum ila salatika fasalli salata muwaddi narekko patatoki sampaja mati sampajang isa tapurasai elalang atitta tafahadere elalang ro aleta maka da ajak gamma iya na sampaja pacah puraku untuk aga yaro agagae mamagi-magi matungat-tungat ki mamagi-magi khusyuk ki masampaja biasa ni makor biasa ni purasai lepahadere okola lang atita makada we ajak gamma mati masampaja ka iya na kapas sampaja pacah puraku atau mitau ki pawi makor makada nala gamma tau gangi nyawaku puangi yaku pura kak mas sampanya magami ma yakunale na anna matu puangiro iya biasa na ini turiat tuang aleta ya tua galak tak maka da magalak mo pa ay mabela mo pi amatiangan ni padahal de isang ina mo magalak tawi mati to namo de na malasa tawi mati to namo pajaba tawi mati to digaga alasan makanya iro talaya mati yang harus itu diangkal fahadere elalang atita termasuk na rekomelo ki masam fajang mamagi-magi matonga-tonga ki khusyuk ki masam fajang. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa to idi masam pajak ki Bapak Ibu iya pata khusyuk nareko makanja imange angka makoro nareko mak gare mangi imange de na khusyuk mak gare matoy mak mumeh manan nak toy imonri kada agi jero na baca po imang padahal iro sampajange Bapak Ibu kekhusyuan itu de na wad din na pengaruhi taulenge de na wad di makada makanja pipo iman na pamelo ka khusyuk mas sampajang tanya urusat ta iro tataki pa khusyuk yale tak mas sampajang namu alalai tak mas sampajang harus ki khusyuk mak berjama ki harus ki khusyuk tak usahakan ni aja ki na pengaruhi maka da makanja pipo iman na pamelo ka khusyuk de na koro de na wad di na pengaruhi kita we makoro lo pak mak berjama na pa khusyuk ka de na mesti oko pak masigi na pa khusyuk namo oko ki bola tak mas sampajang sunnah harus ki juga khusyuk tak usahakan ni
Aja tu maka da uko pa masigi mengaji ka napa ka khusyuk. Namo ko bola tak harus to ki khusyuk. Namo makanja po imang. Iyari ga majai imang tataki khusyuk. Sini ngata malabina fo Allah Subhanahu wa taala. Magi tu pale nangka balala tawe iyari ga marajit tawe khusyuk iyari ga matong-tong ila sampajan. Nah sebab biasanya ini makanja je peringerangat tak rigau angkana pertama kali. Apalagi nareko makanja niat tak usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Makanja niat meringeraki manang ka baca Fatihah lenyai peringerangannya dele sadingi maka mas sampajak pura manikmatu maka assalamualaikum napaki maringerra maka dawi mas sampajak ka pali nangi. Tapi angkana nareko makwe magai angkana peringerangan na cek de rigau angkana mannia. Maka na magi tu Imamuna Asy-Syafi'i malak de itu na pak guru ki maka da anniya ki rigau angkana melo ki mas sampajang mamagi-magi iye carana pa khusyuk ki rigau angkana mas sampajak ki. Maka na aja tanggap enteng kita lain niya cuma pakutanana kin romon ronia okwe niya oko elalang atiye rigau angkana maka daki Allahu akbar di tengah-tengah nero angka mu'ba elalang atita tanya bahasa lafalang mu'ba elalang atita maka da masam melo ka masam pajam magharibi talun raka makmum ka nasabari pong Allah Subhanahu wa taala hadere okoro elalang lanro alita la hadere oko elalang atita iya na tumage nasangi Imamuna An-Nawawi sunnah itu mak baca lafalan niya sebelum mas sempajang. Jadi sebelum mas sempajang tanya mo pa niya itu maka daki usolli tanya niya iro. Cuma nasabari na bantui mati iro lapalange na pahadere niya tak rigau angkana tak bereki maka daki Allahu akbar pasti na bantu. Nasaba si salah tu tawe mal lafalange yare gade mataru-taru bawa maka Allahu akbar. Pasti si salah. Pasti. Kecuali nareko biasa nih ya, tapi nareko baru-baru seperti saya, seperti kita semua orang-orang awam biasanya kita masih membutuhkan yang namanya lafalan niat parang ijolo lilla yiro niat maka da usolli fardal maghrib mati nareko takak bere ni hadere ni iro agagae na bantui makanya mencaji sunnah irisisena fanritata. Makoto pero rigo angkana pura ki mas sempajang ajak lalu ki nangka makalaria masuk magai perintah ki le sunnah ka kitu mak baca istighfar we katalu aga iro istighfar aga gunana iro agagai istighfar yang pertama ajak gamma angka gara kata rigo angka tak mas sempajak kuras sukui biasa nareko rokok ki de nama lempu itu tak tapi iro to matwatta de me mananule malempu ajak lalu tapasai polo itu iro idi kalau loe ia mau panule malempu utu tak rigau angkana rokok kita palempu to tapalempu jadi nareko rokok gitu bapak ibu sunnana yang dari itu lepakoi jari-jari tapi nareko sujuk ki leparapat jari-jari ya rokok ki lepakoi jari-jari rokok ki makoi tapi sujuk ki leparapat jari ero sunnah nareko angka cara-cara tak masam pajak kedo-kedo tak masam pajak kurasukui naburaini tu si bawa istighfar pura ki masam pajak istighfar yang kedua siapa tahu makura baca ki iyarek ga angka baca-baca tak makura suku iyarek ga makura makanja cara tak malafalang maka naburai si bawa istighfar yang kedua. Istighfar yang ketiga siapa tahu tak dengi peringerangat tak apalagi misalnya nareko melo bosi ibu-ibu etapa mengerang iyo kasi sesak na uko boleh kada magero nasa sesak magero nasa nangi sandalaku
dek gegeto garo male sandalak baru. Makanya itu bu nareko tolo malep aja na sandalak baru terpakai. Pasti manawan-awa ki kadang. Nek jak ni rokapa tahu sandalak. Tak den ni rokapa sandalak. Pura negoro gonci motor dan lain sebagainya. Iya na naburai istighfar yang ketallu ajak gamma lenya iparingar ngata ilalanna sampajata. Sini ngata melebina fung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makadai pangulut tak Jibril alaihi salam ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Tuo mokko elok-elok mu melo ko tuo 60 atau 70 tahun 80 tahun dan sebagainya, tapi engerangi telai amatia. Si kenai ia hadisna Nabi ta si bawa papasan na Jibril alaihi salam loko Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papasan nomor 2 na. Maka dari Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'tadzir la tatakallam bi kalamin ta'tadziru min. Ajak lalu ki nang kemak bicara iya ro bicara tak mati wat dikit masa sekali. Biasa ki tu mak bicara manang ke 10 menit purana sijak purana napa ki mak pikir mak kadawi maja pale nange bicaraku loko bali bolaku napa ki masa sekali. Maja pale nange ada-adaku oko kepala desa makus sarak pale caraku nange mak bicara si bau po imam dan lain sebagainya. Napa ki mak pikir, napa ki masa sekali. Iya nari tu mage rupa tahu ya lengi akalang untuk aga untuk mak pikiri sebelum ki mak bicara angka ki fikiri ki jolo dek gan dapat diri atin nasib di rupa tahu. Nah sebab bahaya ya nilai. Tongas sadik gaga jukupna. Tongang kesadik gaga bukunna. Tapi wah mataram. Nasangnya Nabi ta'uku Ali bin Abi Thalib angka si dijuku elalanna landro aleta kami nama kesing afdol wat dingin pertama ki suruga tapi wat ditoi na pertama ki neraka aga yero lillata bahaya ya lillah. Makanya ibu-ibu bapak-bapak juga nah sebab ternyata bawang ibu-ibu biasa mak bicara namo bapak-bapak biasa tu mak bicara. Cuma ia mi megai bicara na rata-rata ibu-ibu narek ko mak bicara ki ajak lalu ki nang kepak diri atinna laketa atinna bainita atinna anakta atinna bali bolata mahagai marak gini le pakanjaki pekko je narek ko kacar pak melo ki lengi pemang makanja sa tapi engkamu pa iro bakasna engkamu pa sisa-sisanna. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala yang kehadirin. Makanya maka datoi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku Ali bin Abi Thalib ajak ki nang kamele kele isi di rufatau butega kepangiga majak ga tapana iarik ga engka kekurangan na irosi di rufatau majak ga ampe kedo dan lain sebagainya ajak ki nang kamaka kadai magai nasabak sinin na tu rufatau engka mana kekurangan na taka gari limata bapak ibu degage kekurangan na pasti engka mana. Makanya dewat diyelek-kelek si di rufatau nareko engka kekurangan na. Apalagi iye masa-masa maka kue melo kita masa-masa politik di tajagai lalu lillata tajagai lalu limata untuk mahape ajak lalu ki sembarang ma posting na sebab wat di mati na cata iro malaikat bahaya. Makanya makadai Jibril alaihi salam i'mal ma syi'ta fa innaka majaziyum bihi. Pigok mo yaga mulai mo pigok tapi perlu kita paham mati asuri munrina pong Allah Subhanahu wa taala lay reke manang iro agagai lay pertanggungjawab kasinin na amala-amalata. Na iya na tu ampe kedo maja elo pada tak rufatau iya kami namarat jinak dampang pong Allah Subhanahu wa taala. Tania puange, tania urusan puang. Urusan tak lo pada tak rufatau. Peko ni paling nareko angka masalah Pak Ustaz, maka dah wat demo je melok dampak Pak Ustaz. Peko ni paling Pak Ustaz nareko melok dampak kat nade nak dampang kat. Ni kena salah. Bu, Pak
nareko angka salata loko misalnya po imam misalnya ya angka salata oko po imam loki melo dampang oko po imam contoh mi nade nak dampang aki po imam namana saidi salar yolo kira-kira niga salah hah po imam ga atau idi napuran ni melo dampang yakku madosaki melo dampaki oko pong Allah Subhanahu wa taala kak de na mesti nak dampang ngi puangi salah ga puangi de na dampang dosata de nasaba idi mito salah makutoro rupa tawe nasaba idi mato salah riolo de na dampang ki maka ia nasangi pong Allah Subhanahu wa taala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin ia ro anu majae wa dingile bali si bawa anu maja nareko sale tawe kita boleh tidak maafkan tapi pada ia gagai maka de puange faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah angka alat biranna nareko yak dampengangi dan kita berdamai we maiga apalan naleki pong Allah Subhanahu wa taala na sebab biasa idi mengkalinga ki ceramah maka da iro sale pak ustaz na sebab iro po imang dek nak dampengangi ro patoy na sebab pura ni melo dampeng de nak kuro de na salah po imang na sebab tanah memang ale na salah tongas sa angka perintah aku range maka da nigi mak dampang ngisi di rufatau huwa aqrabu littaqwa saling memaafkan perintahna memang akurannya tapi ia perintai tanya wajib sunnah malak di mai ga apalang ilolongan tapi angkar yawana makada emelo ki papada misalnya waleki contoh nale galutta tawe nale galutta si diheto di kam malam maki misalnya ini malam maki nale galutta tawe na sabab premang iro nale galutta kira-kira tak dampang gak gero nale galutta nah tak dampang gak de maka itu boleh di sisi agama boleh nale laki tak pelakor di pura iro lisi oko idi melo dampang iro laki tak si bawa iro pelakor kira-kira tak dampang gak maraji di maraji natipu kita we oko teleponge 100 juta kira-kira tak dampang gak pasti mapak di hati kita pada nasenge iya akurangi tapi bukan berarti dena wat diye wa ada irtawi tatta iye wa ada tatta iye wa ada iro bombe tak dena wat si bombe tawe tongas sama kada de ya dampangi tapi tatta ki sewa ada na sawa biasana idi angkawi tepak berjama ukupang kajinne nareko monri elo tangi monro kosongi erijang turi elo tami ba monro dena melolor jang kadang kena sa bombe ko kro insyaallah okue masigi de gagatok digaga den wadi makur tataki siama ama namo de tak dampangangi biasa engka dosana taru ni re urusan oku as-sukiyama iro tapi bapak ibu biasa tuh masih sesesa ki as-sukiyama na pong Allah Subhanahu wa taala misalnya de to sia dempat dampangang okolino si sapa ki mati as-sori mondri biasa ki masandala japallo masigi masandala eger ki lisu lepahadere iro sandala eger le sur ki sapa ipunan biasa ki mala puttanana tawe si dimetere iro si dimetere puttane mati as-sokiyama lepahadere pitul lepi le sur ki kokongi napa le tiwi okopunana maraji nareko de to sia dapat dampa ngaloko rilino niga masessa tahu salai masessa makanya mage perlu le jaga iye sifat-sifat le jaga iye lillahi sini ngata melebina fungullahu subhanahu wa ta'ala yang kihadirin
Nomor telu nasange Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajmil ya'sa bima fi aidin nas. Ajak ki nangka tergantung lokosi di rufatau. Jangan kita menggantungkan harapan 100% lokosi di rufatau. Siapapun itu, apalagi caleg termasuk laketa, termasuk beneta, termasuk anak tak, termasuk tomatuat tak, termasuk caleg termasuk siapapun. Nah sebab magai pasti kecewa ki baja sangat dia. Misal tak gatu ki oku anak tak, engka anak tak dua. Kada melo kak na sangia anakku makun rai murak mati nareko malupoi angkat jage kak yaku matua kak. Tungas saya leki makun rai. Tapi tania jaminan iarek ga balum tentu mati nareko matua ki na jage ki iya lapung anak-anak. Kita tidak boleh tergantung. Nah sebab tetap iro'at gantung harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab nariko tak gantung makuro harapan tak turi okomi anak tak bawa maka yang kamu anakku nasan kamu anakku kamu anakku sehingga le paling malam matu bisi biasa makor termasuk okolakai misalnya ini ibu-ibu kamu nasan lakiku turi melengak duwi nariko tanggal baru maga nih mohon maaf naudzubillah maga ni narekonale pong Allah Subhanahu wa taala laketa yare galele lori pamasen pong Allah Subhanahu wa taala niga na mati maleki dui ulang-ulang. Makanya idi makun raye dek tu naciaki agama tak untuk mak jama, untuk mak balu-balu, untuk sapa dalek dek. Yang penting setuju ki loko urane tak si bau makun raye tak sepakat ki. Dek beri gagal. Bahkan engkau tu hak desana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dah ajak mati yang benemu jokoeri masigi nareko mak permisi. Nah sebab engkau tahu maka kue nate yang makun ren nalo masigi masam paja. Tapi nareko lo pasa de nate yang. Maka leletoy. Sini ngata melebih nafung Allah Subhanahu wa taala. Makanya engkau hadisna Nabi ta irumah kun riye wadi lo masigi tapi permisi ki okola kita. Nah, sini ngata melebih nafung Allah Subhanahu wa taala. Termasuk idi urane dena wadi tak gatung oko makun riye. Maka da iya panasan jaji pakai aku nareko engka baineku alena sasarang. Alena satrikang alena pasedeng. Maga de nareko baja sang de loki jupandang. Yare galoki saliwa kampung na de na cio beneta ni gano to sesarki ni gano to setrikaki ni gano to pasadia baja juta. Kita tidak boleh tergantung kepada seseorang mage kecewa ki mati apalagi nareko oko cale oko bupati oko gubernur oko presiden atau orang-orang yang lain de na wadi tagantulah deki mage kecewa ki kadang kemuna sayanu sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala. Makanya maka dari Jibril alaihi salam ahbib man syaa fa innahu mufariku. Puji moi tok melok le fuji tapi tengerangi maka dah angka tu mati waktu masyarakat tu apakah antara hidup dan mati atau masalah-masalah yang lainnya. Makanya dek tu nawat di malam bila bi apo jinga tak risik di rupa tahu. Nah sebab angka apo jinga kami nama matanre yang itu apo jinga lokupong Allah Subhanahu wa taala. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala. Iyana wala ada asi peringerangan sebab taman di kapang isai ya. Denre nomor sidi lo peringerangan ki masalah papasang. Nareko mak bereki papasang tite jolo iroto melo yalea papasang aga kondisinya menomoga terima yari gade aja tu mataru-taru apalagi anak-anak tak harus engke carana tercampak-campak ijolo tersampak-sampak maka da enak boleh muko ganasa masigi magamu guramu dan lain sebagainya calo-calo makor dia nak ditapali gerak-gerak engke carana. Nomor 2 patat dengi sifat atai ukulan roalita ajak ki nangka anggap enteng itau lenge akadai tanya apa jabat yo ai pak galu minasan yo tarun dia pak galu
ya ku pak galu 10 itu dena wat dianggap ente si di rufatau pak jami rufatau we okko bolata de na sesuai si bagajin nan niya isakna nasihatna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari itu nareko masam pajak ki yari ga makka malaleki ta usahakan ita pahadir ila lang atita makka dah ajak gamma iye amalaku kami na pacakuran murak matong-tong ki nomor 2 ta jaga laloi iye lilata ajak ta sambarama puada nah sebab tanran atau matepat itu nasangin Nabi tak man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut na jagai iye lilana melo ga mapu ada madicing yari ga amakku bawali nan nia nasangin Nabi tak nomor 3 jangan menggantungkan harapan 100% kepada seseorang siapapun siring ata malabinna Allah subhanahu wa taala ia mikapa wala ada asi perengerangan mamagi-magi tak tambai ketakwaan ta ukupong Allah subhanahu wa ta'ala makanja ya si sumpungat ta lo pada ta rufatau tambah khusyuk ki untuk pekanjaki sampajata nannya amala-amala leta insyaallah na pasiruntuk ki pong Allah subhanahu wa ta'ala ila surga pamasina amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.